Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Arsngi menshua UMLA jong kaseng khon nyautrap National Awakening Movement khnam uba adal ba nongrom ha ka ji kendo bat kinong pathai khobor hasulong press club ulakam ba ka Election Commission of India kalai itho yu kumu president batma jong kani kaseng bat yikiwei de kinong kitkam jong kani kaseng hanne kasngi ka at pratrek mataw nai weng arja khat prapan saka kan hon jong ba pendap saibon ha ka ji kendo bat kinong pathai khobor lakanno ba kani kijing kam jong ba adal ba nongrom kadai kijing le to bat kijing lam bakla ya ka Election Commission of India uba pendap saibon ubadai ru president jong khnam ulong ba kumno uba adal ba ula ban kam yelade kumu president namar ampa judan ke jelang ban jet mai kinong kitkam bat kat kum ka riti trekam jong khnam tang ha ka dor barba la ban jet nong kitkam thamai kumta na kalyang uba pendap saibon ula bu jingkli yo ba adal ba nongrom ba menno la penwai no ya ka Central Executive Committee jong khnam kumta na kalyang ka CEC balai lam do ba pendap saibon kalarai ban ampriang dalai leiru ya kini kejingkam jong uba adal ba nongrom na kalyang yung kasang sungo ba kalong litak na kajing sulungo bakraw namar kani kajingle jong ba adal ba nongrem ba adal ba nongrom barang supor ni penramjur i kandam ya kani kajingle kajong u akba kalong bian kalong kabam syong nongrem namar ba kum kaseng ni nilai medicine haka press conference kaba ibarat albat ula peniba la address syak kerteng yung albat nongrum ndai address president khnam president khonyo National Awakening Movement tenga sunglungo banong ba kani kajingle yung kalong kaba limso ha bat kani kajingjiet namar tu city long ba kalis lagi newly elected members isukwa ban bu kajingkli menno lajet ya kita kinokit kam thamai jong kata CEC hapo kajing lam badalban menno lajet hangno la pelong menno kila isu press release ban ong ba kandan ga jingya jet kinokit kam thamai yang sen bat kawai bat kajingkli ngakwa menang menno la desal ya si keparim hapo kajing lam kejongna aba kasi isi barim kasi isi haduk menta kadang ne ngimpat desal nak ta kadang masuk menang makan ibar khoi kadai kajing le bian ba kajing le to kadai dah kajing le to jong uni wa mele ubadai wa mele jong nang ni kadung ka artikel ka basi phau akwan puni kumne ka wani da ka phareng there will be election of office bearers in different level of the party as follows. Kaba komsal kabade yakinang nam jaka CC at general convention of the at the general convention for the office bearers of the central body and members of the Central Executive Committee. Kabumut bakran saikdai kedar haka constitution bayaki CEC members. They banjit haka general convention. Kini ka nakuam pentip sekali kawai bakum bakalong hi li hadin ka jingmi ka jing declare tiket na kaliang jungi konseng hak bidai bat ki artli constituency ka jayau bat ka maukhar constituency hak bin leje yuba Thomas Pasa bani ba rogi hek kum ki kertong ki bani khon na parti te iba adal ba nongrom em semna ya hap jumut henry barok kadai ke parti ke unanimous decision yang masih isi ke hadin kata ila resign barit adalbat ba boni ila resign kum ki working president tengah kwa bar hartu kapor ngim simla priang ila ap lakum ba arbanai tenrei ila karpani iru ba in subhaban withdraw no agar to city tenrei kum susi dolong ba kim simla withdraw bat ha ka ba khadu kum ka isi nyemban seban priang no ya ka mission letter ke jongki hakalai tarik jong ta September mila priang yang kini baru atli di city in okam jongki te ngalungo pat habola resign kumu working president kumnu nang la balik claim sangthi sa Election Commission Office Delhi ban ong bau dei president bathamai ja pasang
masuk menong kani berhoj dari kajing liat tu saksi ngan ban kadi kajing liat tu ban nak kalian jungi nyem itu ya kani isi bertemai mar kedai ka fake isi ni haduk mentang ngidang ya ini ang kasi isi bang ngidai ka original isi hak kepala jet yang ni dah ka general convention kabalong hak arhu pratorik ubna Januari hajar kan nyo hasilong politik ni kita kedi kimat ki mengikwa menong bat nisu menong ba kani ka jingle jung barit albert kalong kaba BI namar khamtam boleh ban mislead ya election commission ban postu bakla ba bajit thamai yaki kumkin kan Hakaji keren berkini kekenhon kebalai lam do bak pendap saibon lasngok thu shairu bak daw jung kini kekenram haka seng knam kadai nakarai ban ai tiket yaki kertong kiban yakon yaki election MDC keban salong house nam arja kat khandai banwan khamtam halor karai yaki kertong ban yakon napok jayau bat maukhar constituency ing ila dak chong kisi kumbah nyoteli kisi ngadu benai March hadu benai Jun bat kalas isi kabangyong idan lang bari dal baru ngile fix ba kanlong hak akun rek dung Jun rek pasusi galong bah kata kelas isi kebilang ang mengilarai bangin sim yang final decision hakabdai bat ini ki arti konstitusi kenapa nama hababun ki kandidat di apply ini kat bala bat penkloy kenang kini ya nak kan kloy ini kandidat ki mangi kun parti laje Central Election Committee ibarat menjurlang menjadi Central Election Committee jadi ke Central Election Committee ke bantai lagi juga kam bat ke Central Election Committee dia bakal observe jadi kandidat kita apply tiket kalau ai ke report bersih bat dia bakal ai report bersih ke CC dia syam lagi jindor dekat jeng baret bun sing nak kuat menerai tiket khamtam ngumkhat jiaw marblik kabun ki kandidat bat kini kita apply khamswa hot kimi kita solusi tidak rekini kalau apa tinggi kuat bersim ya kadai khamtam ba kakam kan ya seman tidak nak tak tahu ngisung tu ke parti jungi kami parti kemudian kepisah mintan kepisah ko bi kandidat jungi kini beduk ni kuat naik por kalat yaki kuat naik por ko biang sekarang mungkin yakun ke election jadi henor tak nomor baka election committee jungi Central Election Committee ke bari tu ilai menjur lah ya Central Election Committee bila report sehingga sisi berkena kerpat sisi bahkan air tiket kamploy ya diberi untuk election committee kena kalau petu kalau bicara banyak kan dia harus tak akan urim bah ke sisi pelasi berkarai kalau ala air kan dia punya banyak konten juga tu sisi hangtul baru kau itu sisi klaim tu bahwa ibarat buat ini presiden habarak kau itu sisi lah tahu ke presiden kau nyutrak buat kejingsing kamu kalau lah penkalai ke address let's say ka city bari ban poisi ba dap office te kam joseng la pen poino sa residence jong MLA namar ki content jong to city ka isi ai kla tho sai kra ka paragraph benukong ba ki put on record the list of newly elected members ki bala sa ajit ka kung ka constitution jong ka khnam la tho ka to city ki jingkli ba mi nang ne newly elected members ni hak pilih nengkong menu filak pelong election nengkong nomor di kan election juga jong nokit kam juga seng dan sudah pelong haus nam arjar khanyo dikata kadi ke le sebat hakatu ka siti jong iser atau as per party constitution party constitution kadi barang ni radon kendon ibla atau hakanu korokam pinji ya kita kinokit kam juga central body lene ka central executive committee lembaga section ka khandai ngimtip la ka election commission ka asaya lambakla hakanu kalenti henry ladai as per party constitution kani ka CC umanta ka dibanye but ban pentikra yang kata ngin ya seru saka ayo ngin fight dekne wada ka kesu mangim ngimla wanau wa uwe untuk kau CC, unlet don bor, unkam terai, banjurat ya kasur jogi babon, haka demokrasi ngimjula meneksat punta, lalu deh haka menrai di parti tiketnya, lalu kini rai juga sengro, deh ngimju ai ikut kebor nomor ngidon tangwai MLA, man kibang isyak entho ikut kebor ngisoi snap nakapor,
Kemarin ini keseng ke barang kiu, idang ritma, idang tak kacing angnut ban syakrin, ban penurlong yang kita buat bang lakli, syakrin neutral. Yang hapan he ban sancai lagi nak tanggai sengap. Yang mereka kacing sengap kecongi kelak pelong haduk ke kapur, bah menyekam top no, yakam junong terai juga seng. Kumba lah tak pensai dengan yang mereka sisi apa dia juga pendam. Hadirin kita ke meeting kita lah neutral. La declare ka khatenga jonga bang ni kholi kane ka election MBC na po 19 Jia constituency mara ya shkhman amta arai banai te bakhraman sai kadar ba ya ka election ani khon bai ya ka election ka bang ada pun kre ani khon bai te namar kran ban kan sutunat kata kalanti jonga jinge khon ana sutunat ba ani khon ru na khnam hi kumal arai ka seng hagini ki penai kita ada. Jadi kacingnya kun kacungan ni kun berkanya di sekolah.